Sare, gue kita nyari-nyari. Pak, Pak, iya, iya, bang sare, gue, iya, Pak, nyari, bang sare, gue. Baturan wajah kami tadi, ngocek, ya kan ngocek kalau Pak, buru, buru ngopi lah, buru ngopi. Tuh namanya. Kayak. Ya kan tuh. Kayak. Kayak tuh berang tuh batu ngajakan ngojek. Ini ngojek ngopi, ini ngopi ayam. Ya ngopi enggak. Loh. Ngopi. Ambil panas ini nah. Mas ngopi mah wayahna kudu ini tuh sana ada kopi teh jeung dudu nang nganyuk kudu dibayar. Nah, aku mau minum ayo nang nganyuk mah. Tahu teh minum cenah nganyuk. Ada perintah nganyuk. Mana yang ngopi cenah jangan ngarokok. Dirokokna. Usaha tara atuh ngopi hayo ngopi atuh dari di mana? Atuh mau kopi rokok teh. Kono geningan Ayo, sare ngapoe ti kurang ti penting. Dari kan mences ge mata, sare wae. Kamu usaha. Kopi itu tadi mah 200 watt ngana. Ada kok dibayar, menarik. Dengerangan. Baru dikutuk mah. Nah, nganyuk ke depan. Nama tukang warung lagi mesti narima nih kan nganyuk teh, di ditu lagi cenah lain. Kita ridho untuk kopi teh. Aduh ridho udah ngomong oke kan? Tadi na cenah nganyuk, na cenah tukang warung teh ada di ditu lagi lana nganyuk, cenah nang meuli, tong dianyukan wae. Ridho wae kulutus nyu kopi oge. Tapi wayahna aya na terus ngopi terus ngarokok mah ini usaha bayar hutang dah, tang kopi tang rokok ke warung. Dicek boga warung lagi kitu di ditu lagi lana nganyuk cenah meuli. Kopi teh tak ini. Sudah, kudu dibayar nganyuk teh. Malah balik hidung. Bodoh